ke maulas kulang malap ke lang sila pa'y laal pa ng katkain ilkol mamulas ng katkain spilbausin ke ikon me Wednesday sa ingi na finanaway katawan ko sa tuwing malalikos ikon Wednesday finanaway June 21st. Today is the 21st June 2023, year 2023. I hope this finds you in good health. Nga lang malap ke katkan spibausin. Nga chakin wo, which I think it is. Nga chakin wo me audio sound sige mas. Nga chakin nas volume. Mana kayo July 4th finayin ko siya July 4th same thing and pon pe and yeah kuha me July 4th pe na time zone siya ganda kaya nga finanaway parang nga allensis mga may share time clock siya kuwasin mo kanito la kataway cash dalaway cash kumaway cash. I want to welcome you too, as well. Thanks for sharing your evening with me. I do sincerely appreciate it. Share. I'm going to go ahead and share the time clock. And Kuam Chuk. If you got to Wednesday, Kuam Chuk is 20 hours ahead of us, so that makes it 2:40. Thursday afternoon. In Guam and Chuk is Thursday 2:40. KOSRAE and Pohnpei Thursday 3:40. Cora Palau Thursday 1:40 early afternoon. Nashville, Dallas, Texas, Clarksville, Tennessee. It's 11:40 Wednesday night. Seattle, Washington, 9:40 Wednesday night. Kwajalein, the Marshall Islands, and the beautiful island of Nauru, Thursday, 4:40. Denver, Colorado. That's where my brother RK, his beautiful wife Martha, and their daughter and their grandkids in Denver. It's Wednesday, 10:40 nighttime. Okay, so I got that out of the way pretty quick. Sila'y ko doon sa ko. Tugon sa ko nga nangako me. Iparla yung matangkat. Anapel na kayo wakat nta. There's always something. Man, I must be old already. You gotta forget something. Otherwise, it's not a normal day for you. So here we go. But it's good to go. Let me make sure that... so I'm doing this by myself, so I have to... do my checking by myself as well, so oh yeah, it is good. Thank you so much. Awesome. Okay, I'm gonna go ahead and I'm gonna play this song. Uns ko man nga sang la me podcast sila ngaya fact mo uns ko nga lang sinapay so the 3 or 4 times the past I was trying to use this song to open up my broadcast. There's always something bad happens, so I'm being persistent here. To keep up. And I know for sure it's gonna work this time around. Okay?
Please enjoy. Okay, I know you will like it. At the same time, I want to show you what it looks like. The weather all day today was beautiful. These are live shots, mind you. الفكيرة معجبين promotion current vice president national government large honorable Arin Pale. Ada ko noon so na kada kada pearl. Naging akalam yung akum tiga ni
Bertla Yamadan God Belching, God Flatten Lash, Fagrin Faculo. Katakilin lang si Payalum na shish, Katakilin Katne, Tirella. Akum finshak kena si akum kalmunin akin si uye, akuye, akmisye. Kalma maulas ni ke hikan Wednesday sa inye kat lumalap ke mana ke wakumakia ke maulas. Lusin maulas fin fel sa inye kat italagat ako ke hikin makat met kuluk. Ako makuye kat la, ako mak majasla maulas yamatom. Kat ne ito ko lut ko kalim ke lang si payalom na siya pabam dahil kat halina plosiwas mukugilasas. Makis ben shiklalal fungilash, makis ben yokle. Olin maitlash panen greka fe babam tal. Ana manas na shishkema, na ke washe magat torela. Farshay na kwaklum na naske. Alena upele yokla molin maitlash greka fe kumin kalvini. Ben ak yokil lal fungilash, lelangan mtallo min kolkat. In isla oya koluklan fela, isla oya lan ngan fok ko. Mama teka saya nak work mama kumakian ke maulas kaisiye. Kalwani na inwi kat kidin kay naklen. Katita lakum itama ke wa kumarsin na kaywa. Grines makitin kayveshum ka falila mana ke wa na inpom machima. Katakalin chikyang ke maulas taka pa insang aktikal kalye maulas. Parang kat kulamala pa tay kat ni terela lang silom kung kalwini na natin siya oye maulas ni kipelsi ke kan ni se inye. Namnas kalwini natin siya oye maulas gugulas finsaklak yok na kipelsi inye ngakaife ko minana manas pa pamuntal ikesa pen siya ngan kay nakalin siya ngan talo min kay shiskin na sikla miya falingan na rako miya falingan ngan traman. Masya may tako pe katin siya kinin insang katwika tiyak ke mo la rain de akuluke. Amna shir papam tal wikat karingin kat ke pelse inye leila mana ko en fala o in tears mata ko ino la tikal pe mashlos matfin pelse inye katalina karita la pa inye shi pelse ro hakwa ka masap siya makumesi na shis ke kadekin mat Christine grinka in changin sum inka in changin sum. Ifin pangarik makan naklasa, ko ye lasa. Kita aku stingge masuk nom kalme pakite. Syukri na ko ye molan met wiers metalan las. Katkulo mala pabam tagde sibena fakulo. Kaksekin gum fakulo ke mana ke wasmakum aku ye kakke ke molas. Metelo ma wier pena na se wala lospe. Tolak in kene klalos, tolak mo lalos, lelape inonaki kat kaifia, inte asma upeche masikiat na selos. Kulomala pe yoklik na ke wakat ke fakulomala misum ke makumaki na ses ke mo las, kulomala pla asin maslos katita keim paneng finsaklas na ke musla ka na ke molma pat pasenge lelain pa Central na kita naklas na kaya rip malas pe na kaya. Kakilo malapam tal kita fakulo kaksakin ko kinin mo na itong Jesus Christ magtanglas. Kat pro, amen. Kanaki kong akili na nga me pelang klase lak ng finne anay naman looks funny. Kita piye ay klase lak. Ati klase pa me yokshipa heart lasa, nak lasa. Arang esi basile kunon sugong nang afats ngem tawak sile la me yokie na me pinsaklak tagalak tagangan me swi na kafe naki ngorsilak ki pelsom lahat naki pinrak sila ikeni pelsis nge mawiyak pa keni Banga da ganchi bana konying or sila ngayon alin lang ul siye sila Ford pa election siya national election siya in the meantime I'm gonna share man
show you live shots in a Rycroft Street pang park si kung dahil nga taliyengi and dawan sa akil meeting with home sa balagin niya so out at na home masun na siya klame wood le ke meeting siya sa ngalal mo ilo sa kamti Amerik ki office on course Pinoy Goslan dawan sa kinanonolulu Especially kung noon sa kung nga so ang naki kaya wala sa kuna flow kyang naki me
title sige once ago. Siya suko na nga fa showang sisakluk nga so nawala kasi pa na sum nga suwa na kalwini nga ki pang orela kasi pa nga ki fakulo malam singkat ke mo lash anak nga kalami ki price la nga aklin na siksifen ang aklin lang na then orela lang sila lai kalwini na inalina ilakin siya uya mo lak kalina nga akilin lang kalang kat na sik parang nga klomalape ki kain man umail me si parang nga kain wigumpe aklomalap ki pasisel ka ang klomalap ki generosity lom ki me time luman parang kwenta ka wiya ki pelsingiya konfine de wiya ki at this moment pelfasha ka down the road rum ko we porong mas nga
كفاكلوما مشوم شوي كاكسكينكي هاشلومان شيء كنا أنا كي عاقلم يا تكاش لكن عاقي سفيل بنا تكا عن ما شيء بنا كون يه ما
ki Belsingi. Ada kam tayo na lusin Belsi mga am tayo nang ale Arsenal may me nga ocho na si nga tayo la ki community si last ni. Lusin Belsi na nga mtawa ke weekalan sap ki church laso. Na masih nga kaya kalimio matalak finen si mamangale na ki ngaki nars me difference nga rela ki am ta finen ngaki nga fin matayin finas matche kaya wala kash ma ini na sila matche ngaki nga rela difference na ki o mam ini na lan mait ngi kaya wala lalos ngi kuman siya si klafo ko in pangay fakla kamin pangay mamakadil kikinara pangay masap si mayok siya mit makadil kikinara katfin langsikat katfin akfalatikat ki nangas kaywa ki kayas kaywa ki nganas kaywa fin pangi langsilas na singkata na rikmalasa itako ki langsising and everything will fall into its place and kalme nge mutkalang si pe nge sige nga ni gesa sang Allah na sin may ta fin pa asma la ko asma na ko asma ka til si sina siginakin si uya siya ko ngat lak pa mama asru ngai makatel si nakin si uya na afin so waskin afin de long na sin mai samam ne kipen na fin bangakain orela pay paperwork lan mai in our insurance coverage lal dal ka dental coverage kanin mga ka fin ba mai chike we food stamp ga kanin social benefits social services mga mapakadil si ngan kain me orela mga ara que nanakla ka afinita la products ilde wo ita committee benefit ke ngati advertise ngati shaman min iti mawu papana same thing pananga academy pekel siya Kenny Palis nga
Aki masalahing sabi mani ay talaw na shelter sakta ngali mo Jepin ngali mo health condition na lalo na ilsak na kain serve for numerous years. Alin nga parok na pa nga finsak kusin porong nga sila nga kasi na chinmait may clash may tutwa pensimit nga orang nga sila may kawak may siya finen utwe nekiel nekiel sa ma ilma utwe ilpa siya tamdalan talik guligas maurela aki kasyaw yok si finen utwe ngi mafin ko ne siya pangi nekiel ilma utwe nga siya met mele man pe nga kaya fi met mele manin porong met tawansak si benakonye ngorslars na si met tawansakan kalawogi kat amo wupakantin pa kenil the experience magina ka in may express kasum tuya ke tafikat le no ponpe kadang Washington ka ana si Australia New Zealand ana si kainin me international ka country siya magdet karin nagtin me shukinas diplomatic relationship lash na siya ingina en America ilal shuk na pay actually ingina dal sam kininas me embassies lal dal lalin set up me Samoa Fiji atagoba na pon pima meaning na wang ni Samoa Tonga Fiji ma wang in embassy offices in America ay na ke mama sikyak pin fela na ke conflict ma sikyak harsh elia shinjin lashma in China dali in China dal shuk in become the world superpower military economic financial superpower Dalin control the fella na phone alakay la tatlo makin me dollar bill sila in America may na kayo fella na phone na ilo share makin dal shuk dalin the value dollar sila in America makin Manila in China ka Russia mga nabayin na Russia China Saudi Arabia Iran ganing countries na lalap ngil dal team up together ingin then amot ko may kan si kakapang mama si kakinamin dal shuk elo se shuk finsakin mo elo se dali take over me world superpower siya status sila in America in ara ang kata mga ngali mo ingina nga kalimitary la alina yo na pa me leverage lan federal system of America ni siya danangan sin America para makatki ko sinoro katki kunden masin katki dal fin de masin na kite masin maki mama si kyak fin fela ingina dal ala concern na pa ki expansion of power lan in China it also influence and pang Pacific Islands ngay Alright, alis siya kidan win art lasha. May cool lash ngayon kain fototo yang na sin America. Ara parang academic ibelsum la yon na pa leverage lashing in a strategic man location geographical location and Guam and Federal Micronesia and Palau and any cash bagatash wenge alina strategically important na pa foreign policies in America. Tali na dan tako pa shoulder presence fin pa may arch conflict ma ilal ka in si may naval power la dal mga in the station Guam ka niki pa papanale or yok si dinas relationship la dal na sinan Philippines may maki may location large nga ara parang afakla Kenny mal dal well aware ki issue situations mga nga academia na parang nga manas nga payang ati saram gig to ngaki me justify me kaya fisilak ngi la nakimtalak finen nga alina ki relative difference
na sin mai te KOSRAE mam da finen awainge fin ba as kui ka so ye masikia ke me kui las finen awainge ngale na sike in an kain wi cash lo ene ke ngan igesla art la nak la lange cash of cam kui ona siganim go fin ke fin ba lendan de la lendan melem lendan utwa lendan devon chang asige nas me cash ala na ke kinga mga cash na ke na sipen lang sila ke sipen nga ke in wona sin mai KOSRAE finen yinang ara ngamo baya ate ram ke nga ke na just I mean it's gonna be the same thing kani palji silvin dako idakyang lan awal ka te ke sichinga ngai ta na pa min makina akademi pe si mama nga ke akademi na shesh pang lasim jilang tolena na finen devon cha ke pat mata tamay sa pat men na kelkeni pat mal papa tamay tamaka pang papa pat mal iteo airman ma papa na papa tero papa shu paku papa pastor devon cha pat mal na no ma nekel alga shekap ma nekel Solomon pastor Solomon ma pangai me talik nitin taliki cash ngayon dahil pa nekenya ka fo nespe into by na nespe pa nekel siya aiko neskel shira Alexa Monkoye nekel Whitmer ma pangen sisters gasnge ang sinofon na me mai ngain lo na king or silak nge kaya fiko sinap na samal ilaki me special election July 14 katsum na king ara podcast silak ki peligarso lenigarso na ang si talik natal show las pot palike men lagan RNL we ask him asking lanal ken in lagan ating session tel ay nga ken pa ngakin kiting kasho nesi netrimi mawel ingitar pange nedu marela pot spalik na en tolena en devon shakita ngayon siya nga personally nga siya jin talik malasin palik ngayon na siya lang naging arsila siya kumdalin me supporti me candidacy sila Kenny paljis na ki siya ma dahil figeret nga magispin honorable Aaron palikil promoted dawyagil na ki vice president niya ipanging arsila ka nga kaya upfront na naging akalimya nga fin liya mati mawose nga timot kumay ash magde may KOSRAE may kanising benefit kila nga te stick my nose here nga liya wayang penala fin pa ash may falingan supporti nga kaya akalimya lamin mawiyak pe parawanan parte na me bangin dapat liwalak kaya anda ko ang siya talik kuyas ya fin ba in melim fin mga tinafak siya wala ke hasta malan mapa ars melim haki me siya wala basta palo ka ni besta merilu finen melim ng aking usin lawyer naging arsi pelak namin italim tayo na nis farot ngayon ang atena osin sila tatal pa ngali na art lakad na ngalal melos fin Fano da finen medem na kaya kantakil talpe naki yun na silak Dalam na sila na ki me ngar silak ngay o naging akalam yo chula lenong wal siya mi siya ngay lentol ngul ki tune lentol ngul ki tune chula mai dal lentol ngul siya lentol ngul ki malam siya ngay afin lendong ol siem singe kumtel
kumdal finra wa walom talan kumdal dera kay no chilan talim kulchi uyak mga itail wa oik arch me math problems I like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A lush kuf chingawi nga na classmate sila ni matati na nga team tawag oik me rimakin kifin niyan classmate sila nga 11, 12, 13 na classmate sila nga 2 yak lan fanal tulokin nila man na manas matati mo kumin ingin ay alagalas ngayon na makin kufin niya loik lansang solve me math problem sila na kumfin ni kuno wala nga gata kum linja la na shafla linda na shafla wow man it's not even 2 weeks it's less than 2 weeks and sunlen tol ngol na linakos siye lo tolo chula linakos na fortune and rek na vinchak me absently palik ngan ngamapaya sudan kusay and every cemetery when special election ngayon ngama only 20 days before oh yeah it's already absently palik ngayon pa supaya sudan with ari naki fin pa regular election mga ngamalin tol mo pangit ka to mama nga fin siya na pay nga main shafla in the should be issues ke may national election sing alin na nga ma pay ite si kya kanim sing igat dito la me ga ako nga main nga ma mwit nga de loing nga mwit ma force nga dal de loing nga dalin me actual sila ko yala ikipen na pang July lentolu manti si pa fortune nga kaya sompe na rek fortune yeah le ay kiyan sina makataro fortune ma sang shaklal ma current vice president ma rin ma or election siya pangen makumda sum na yan nga mayan siya pena pinakin pa kalpangin nga tako logo nga alina rela orangan ra matching ki lenigars som la unfortunate na pa ite na fala wo me already siya fly wang pa siya orang tayo na cancel nga wo yung nga figure out afinakin pa
la que de na ak fâché là mais kaya fe kaya ni na singa kring kaya skili la que de kaya sakla que Mr. Kenny Palace is